Svako ko iole nešto znači u izdavaštvu na bilo kom kraju planete, želi i hita da se predstavi na Frankfurtskom sajmu, najvećoj predstavi knjige na svetu. Tako je bilo i ove godine. 6800 izdavačkih kuća iz 110 zemalja izložilo je 311.000 naslova. Obići svaki štand u tom ogromnom lavirintu od knjiga sa svih kontinenata, raspoređenih u 9 hala na nekoliko nivoa, gotovo je nemoguće. Naša ekipa se potrudila da dođe do onih najvećih i najznačajnijih, čiji se tiraži mere milionskim primjercima. Za razliku od Beogradskog, kome idemo u susret, minuli Frankfurtski sajam je pre svega veliki biznis knjigom. Poštovani ljubitelji knjige i vi koji ćete to postati, dobrodošli u specijalno 22. izdanje emisije Bestseller. Evo nas na najvećoj smotri pisane reči u svetu, na Frankfurtskom sajmu knjiga, sa namerom da vam predstavimo najveće književne hitove današnjice. I ovu emisiju, kao sve prethodne, zajednički realizuju redakcije za kulturu televizije Beograd i Večernjih novosti. Roman Prekinuto putovanje Mihajla Kažića u izdanju Beogradske prosvete bio je pre nekoliko meseci na našoj bestseller listi. Sada ovde na sajmu upravo se pojavio u izdanju velike izdavačke kuće Zurkamp. Gospodine Kažiću, kakvu reakciju očekujete ovdašnje čitalačke publike? Pa knjiga je trebala da se pojavi u junu mesecu, međutim izdavač je čekao namerno sajam u Frankfurtu. Knjiga se pojavila pre 5 dana u nemačkih knjižarama i danas sam saznao da je juče u Kelnu prodato 100 primjeraka, tako da je to već jedan podatak koji sam za sebe govori i ja računam na tu propagandu što se kaže od usta do usta i lične preporuke. Ono što je interesantno u ovom poduhvatu jeste da se ova knjiga paralelno i dramatizuje. I to je uradio jedan veoma dobar dramaturg Damir Vujik iz Beograda. I ja pretpostavljam da će se ta drama postaviti na pozorištu već u roku od nekoliko meseci u Beogradu. Ja bih želeo da to bude Atelje 212. Međutim, ono što je interesantno jeste da je Zurkamp, osim ovoga klasičnog izdavaštva, i jedan od tih agenata koji posreduju sa pozorištima i koji ima veoma veliko interesovanje da se ta drama prevede na nemački i da se postavi na jednom nemačkom pozorištu. Prema tome, ako budemo imali malo sreće, doživjet ćemo i jedno iznenađenje i na tom polju, da, eto, recimo, da se delo jednog našeg mladog dramaturga Damira Vujuka pojavi i u Nemačkoj. Pisci velikih bestsellera su ove godine izostali